Pozdrav društvo! Pozdrav svima, danas idemo na klizanje. Nismo planirali, ali... Ja ne znam ko je htio, meni mama rekla 5 minuta, spremi se u 5 minuta i to je to. A ja se ne mogu spremiti u 5 minuta, znači ti... Evo, zato još u auto vozimo i ona se sprema. Evo, sada brzo trčimo na klizanje, zato što jedva smo našli parking danas. Izgleda da danas neki koncert u gradu i zato smo dugo tražili parking, ali smo našli. Ali moramo sad požuriti da možemo stići na naš termin. Evo, sve ukrašena. Mi ćemo ovdje kasnije se vratiti, da, Asja? Idemo sada prva do klizališta. Evo, idemo prvo kupiti karte. Nama treba samo karte za ulaz, jer mi imamo svoje klizaljke. Tako da ne moramo kupovati ovu godinu klizaljke. Evo da pogledamo koliko košta. Znači, termin klizanja 3 eura, najam klizaljke 2 eura. I medvjedić isto 2. A nama treba samo termin. Individualna škola, znači da se sam. Da, može značiti individualna škola. 15 eura sat ako želiš individualna. Ja bi htjela. A ti znaš bolje od njih htjela bi one neke klizati. pokrete nove. Ma znaš ti. Okej. Moja prijateljica tamo uzima klizaljke, a i mi imamo svoje klizaljke. Ovu godinu mi imamo svoje klizaljke. Zato ne moramo čekati tamo u dugim redovima. Tako je, kupili smo klizaljke u Decathlonu. Ako želite kupiti klizaljke u Decathlonu, možete naručiti online. Da, tu je hashtag. Hoćemo staviti hashtag. Hoćemo, stavit ćemo hashtag. Stojin broj je 38 i on se ne menja. Da. Da, a Asja ima isto klizaljke svoje. Evo, Asja ima svoje klizaljke, Asine klizaljke može se menjati broj. 35, 36. Tako, evo isto smo kupili to u Decathlonu online, tako da ako ste zainteresirani može se naručiti. I ne morate čekati u dugim redovima. Zoe, čekaj, rukavice. Mora sad kad je mala gužva otići. Znam, dok nema puno ljudi, ali rukavice su tebi super ovu godinu, pogledajte. Ovakve. Spremni ste? Da skine ovo. Ne, pa ostavi. U godinu ima jako puno snijega na ledu. Dobro, samo smo malo stali, tamo mi je voda, možete unijeti. Vodu? Evo ti. Asja, nasmiješi se malo. Asja ne može danas se nasmiješiti. Zašto? Zato što Asja ispucane usna, a mi smo zaboravili uzeti sa sobom labelo. Da, nismo uzeli labelo. Ja idem dalje. Ajde. Da, pošto oni nisu bile baš stegnute. Evo, ovako si više Zojene klizaljke. Janja ima svoj TikTok, tako da ćemo sad snimati TikTok. A gdje ćete snimati TikTok? Na ledu? Na klizalištu, naravno. Baš na klizalištu? Na ledu. Evo, cure se spremaju za snimanje TikToka, a ja uživam u ovoj atmosferi. Jeste spremni za snimanje TikToka? Da. Evo, jeste popravili frizure? Dobro. Evo, ovako nam to sve lijepo izgleda. Ne vidjeti profil. Pa snimit ćemo neki samo video. Ajde, snimajte. Jeste spremne? Aha. Okej. Mi snimamo neka TikTok, ali ne preporučujemo djeci mlađe od 10 godina. Slažem se, Zoja, slažem se. Čekaj, da. On je super! Bravo, odlično, baš mi se sviđa. Dobro, termin je završen, gotovo. Evo Zoja još tamo kliže zadnje sekunde. Asja već ovdje i skidamo. Vidi koliko snijega. Gdje ste? Gotovo? Što si umorna? Jako.
Jako. Hoćemo li još na jedan termin ići? Možemo, molite. Ne možemo ostati. Ne, ajmo nešto pojesti. Ajmo nešto pojesti. Ja jako želim na još jedan, ali dobro. Jeste objavili? Evo TikTok gotov. Evo ovako to izgleda. A evo mene tamo, ja išla tamo snimam. I ja se vidim na ovom videu. Evo mene. Da. A što mi tu imamo? Ovdje ima fritule. Pogledaj koji je veliki red za fritule. Ok, fritule smo još već probali. A koji? Smo već probali. Bubble tea ovdje se prodaje. Isto smo probali jučer bubble tea. A danas ima... Kao bubble waffle. Bubble waffle. Ok, idemo kupiti bubble waffle. Bubble boy. A ovdje se prodaje wafla bor. Ovako, imamo wafle slatki bor, bubble waffle, američke palačinke i vruća čokolada sa šlagom. Sad malo brzo moramo sve odabrati. Preljevi, dodaci, bilo što. Ajde, morate odabrati sada. Tu imaš sve. Vanilija, preljev, oreo i karamel. Znači vanilija, oreo. Za tebe? Treći pistacija. Vanilija. Šarene mrvice. Čita ono što. Plazma. Ajmo sve, Zoja. Ja mislim da tvoj bor neće se vidjeti ispod svega što si naručila. Wow! Predobro. Kako je pistacija? Predobra je pistacija. Ne vidi se tvoj bor? Da. Oreo, vaniliju i karamelu. O, to meni se sviđa isto. I evo, to je to, za danas je dosta. Pa ćemo doći opet sljedeći put. Doći ćemo još, vidimo se uskoro. Pozdrav društvo, danas je lijepi sunčan dan i danas ćemo opet otići na klizanje. Jer sad, dok je vrijeme, ne treba propuštati niti jednu mogućnost otići i klizati se. Evo nas opet u parku i danas u parku još uvijek ima malo ljudi. Zato što još dan, ali na večer će biti puno više. Evo ti labela. Evo za danas. Danas imaš labela. Što je bilo? Pala sam. Je to prvi put? Da, ove godine. I boli me jako koleno. Jako. Ali nastavljam. Šta ću ja? Idemo dalje. Da, evo ga, završili smo sa klizanjem, meni je bilo dobro. 2 puta, ovo je prvi put u Povijesti čovječanstva. Ja sam 2 puta pala, ne mogu vjerovati. Ali nažalost nisam uspjela snimiti. Šta ima na tamo stablo, kao uvijek? Koje stablo? Zove waffle stablo. Pa jučer smo jeli to stablo. Svaki dan mi se jede. Ok, Asija, što bi ti? Pa, waffle stablo. Isto waffle stablo? Pogledaj za corn dog, pošto znači to je predobro. Ima corn dog? To je najbolje nešto. Znaš ono tamo, hrenovka unutra. Hrenovka. Je li to onaj Korejan? Da, Korejan. Što smo slizam jeli. Što ćemo? Ja želim to Korejan. Ja, To je predobro. Evo, Asija smo naučili. Ali mislim će se corn dog isto puno raditi, pa što ti vrstiš da se ja ću ovdje čekati. Ovako on izgleda. Lizalica hot dog. Što se dogodilo? Nema hot doga. Prodali su si hot doge. Znači ja isto slatki bor. Ništa ne možemo pokazati vama sad kako izgleda taj hot dog. Ali predobar je. Da. Može i meni jedan. Wow. Ja sam nešto malo drugčije. Oho. To je... kako zove... Nutella, bijela čokolada. Nutella, bijela čokolada.
Čokoladne mrvice, možda Oreo. Plazma i Oreo. Pozdrav društvo, evo treći dan, opet smo na klizanju, ne možemo nikako propustiti naše klizanje. Cure kližu, sad je vrijeme za moje fritule. Vrijeme je 3 sata, nema puno ljudi. Evo, curi su klizali 2 termina danas. A sada idemo tražiti Zoju. A gdje je Zoja? A, evo Zoja. Ja mogu malo u tebe. Predobro je vode. Da, predobro je. Samo sam previše čekala, uvijek se previše čeka.